салом тамошобинони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. дар остонаи интихоботи маҷлиси намояндагони Тоҷикистон мо як мунозира ё дебати интихоботӣ бо иштироки раҳбарону фаъолони ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон барпо мекунем. омодагии ҳизбҳо ба интихобот чӣ гуна аст ва аслан муддаиёни курсии вакилӣ ба парлумон бо чӣ барнома мераванд? дар ҳамаи ин бора суҳбат мекунем. ин суҳбатро аз Прага ман Хиромон Бақозода ва аз Душанбе ҳамкоронам Зарангези Наврӯшоҳ ва Мулло Раҷаб Юсуфӣ гардонандагӣ мекунанд. Зарангез, лутфан меҳмонҳоро муаррифӣ кунед. хуш омадед меҳмонони азиз. ва Саидҷафар Усмонзода, раиси ҳизби демократии Тоҷикистон, Рустам Қудратов, раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, Зарагул Мирасанова, муовини раиси ҳизби коммунист, Абдуҳалим Ғафоров, раҳбари ҳизби социалистии Тоҷикистон, Мирзо Анвар Ахмедов, муовини раҳбари ҳизби аграрӣ, Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократ, Бахтовар Сафарзода, раиси фраксияи ҳизби халқии демократӣ дар маҷлиси намояндагон. бори дигар хуш омадед. саволҳои мо бар асоси пурсишҳои хонандагони вебсайти радиои озодӣ таҳия шуданд ва пурсиши аввали ман ба ҳамаи шумо меҳмонони гиромӣ ин аст. лутфан намояндаи ҳар ҳизби сиёсӣ як далели муҳими инро ки ҳизби шумо ба интихобот ба хотири чӣ меравад, яъне чиро тағйир додан мехоҳадро бигӯед. барномаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии ҳизби социалистӣ ҳадафҳояш аз он иборат ки ворид шудан ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурӣ пеш аз ҳама беҳтар кардани дараҷаи иҷтимоии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар барнома роҳҳои беҳтар кардани кӯмакҳои иҷтимоӣ ва баробари ин беҳтар кардани нафақаи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва баробари ин беҳтар кардани ҳаёти осудаҳони мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, маъюбони гурӯҳи якуму дуюму сеюм, иштирокчиёни Чернобил, башардӯстони Афғонистон инъикоси худро ёфтааст. ҳадафҳои онро мо чӣ гуна дар амал татбиқ мекунем? Ин пеш аз ҳама мо дарк ва эҳсос карданамон лозим аст ки дар кадом пои ё минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон мақом ва мароми ҳизби социалистӣ бештар аст ва хубтар аст ки то ки дар ҳамон ҷо барномаи худро бештар муҳимтар ташвиқу тарғиб намуда мақсадҳои дар дасти худ гузоштаро пурра ва ҳаматарафа дар амал татбиқ намоем. мақсади асосии ҳизби коммунисти Тоҷикистон ин беш аз ҳама ин баланд бардоштани иҷтимоиёти яъне халқ беш аз он ва таҳти шуори адолати иҷтимоист ин яъне ҳадафи асосии мо ҳаст. боварӣ комил дорем ки он барномае ки мо таҳризӣ кардӣ ба халқ пешниҳод мекунем шояд мақбулашон бошад ва аз барнома бармеояд ки дар он принсипҳои асосии социализм, баробарӣ, бародарӣ ва сулҳуҷӯёнаи халқи яъне Тоҷикистон дар он ҷо инъикос ёфтааст. ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи мардуми шарифи кишвар маълум аст ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тӯли 25 соли фаъолияташ барномаи асосии давлатсозии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳризӣ кардааст ва мардуми шарифи кишвар ҷумҳурии азизамонро аз ҷанги шаҳрвандӣ баровард. имрӯз дар пеши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мақсаду маромҳои нав, яъне баровардани ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд аст. барои ҳамин ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тавассути барномаи пеш аз интихоботии худ ки барои 2020 барои давраҳои солиҳои 2020-2025 аст, дар тамоми самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии кишвар мақсадҳои мушаххас дорад ва он барномаҳоеро ки тӯли фаъолият ва тӯли давлатсозӣ дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар парлумони кишвар, дар дигар мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар кишвар амалӣ кард ва ба давраи ниҳоят, ба давраи нав баровардан мехоҳад, онро муаррифӣ кардааст ва нақшаҳои муайян барои давлатсозӣ, барои рушди минбаъдаи давлату миллатамон дорем. барномаи ҳизби демократии Тоҷикистон асосан паҳлӯи иқтисодиётро дар назар мегирад, чунки бо дошти имкони имрӯза, яъне ба кор даромадани роғун, мо мехоҳем барномаи мушаххаси иқтисодиро пешниҳод кунем ки ин барнома ва дар асоси ин барнома тамоми паҳлӯҳои зиндагии мардум, иҷтимоиёт, дигар яъне ранги дигарро мегирад. яъне дар ин замина мо барномае дорем ки
дар асоси шакл гирифтани дигари иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон зер сохторҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе масалан сохторҳои блоки иқтисодӣ шакли идораи онҳо дар як замина тағйиртар меёбад то ин ки имкони рушд ва имкони бештари ёфтани даромад қисми даромади буҷа ва дар ҳамин замина беҳтар кардани никоҳаволии мардум ва рушди иқтисодиёт дар ҳама соҳаҳо. ҳизби социал-демократии Тоҷикистон дар асоси се муҳимтарин тибқи ҷабҳаҳо амал мекунад. исбот мекунад ки ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ҳизби ормонҳои мардуми Тоҷикистон, дуюм ҳизби социал-демократии Тоҷикистон воситаи таъмини қонуният дар Тоҷикистон ва сеюм ҳизб воситаи таъмини адолати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон. Ана ҳамин се ҷумла аз ҷиҳати се тараф мо дар ба интихобот ворид шудем ва дар асоси ин платформаи пешизинтихоботии ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро таҳия ва мардум пешниҳод. ҳадафи ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ таҷдиди иқтисодиёти миллӣ баҳри таъмини зиндагии шоиста мебошад ва ҳуҷҷати асосие ки аллакай амалӣ шуда истодааст стратегияи миллии рушди дорасӣ мо нигоҳи худро дорем. нигоҳ накарда ба он ки иқтисодиёти мо ҳар сола 7% рушд карда истодааст, дар оянда ин нишонида бояд то 10% расонида шавад. аз рӯи стратегия мо мақсад дорем ки усулҳои худро пешниҳод кунем ки усули аз ҷиҳати яъне усулҳои мо анамо ҳадафҳои зиёда аз 230 индикаторҳое ки маҳакҳое ки дар ҳам стратегия миллии рушд аст дар асоси илм онҳоро амалӣ кунем ва дар худи иқтисодиёти миллӣ институтҳое ки рушди худи иқтисодиётро таъмин карда метавонанд зиёда аз 30 институт аст. соҳаи кори хурд, миёна, соҳаи банкдорӣ, молия, дигар онҳо таҷдид мехоҳанд. соҳаи ҳатто мо таъмин кунем дар бисёр соҳаи иқтисодиёт ҳазинаҳои зиёд дорем ва мо мехоҳем ки бо қабули ҳамон қонунҳое ки дар оянда анами рушди инсонӣ ҳама институтро ташкил карда метавонанд, таъмин карда метавонанд, ҳамонро дар амал ҷорӣ кунем. барномаи пеш аз интихоботи ҳизби раҳбарони Тоҷикистон аз таҳлили вазъи воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии кишвари мо дар 5 соли охир асос ёфта истода мо бевосита дар ҷараёни омода намудани барномаи пеши интихоботӣ ҳамин мушкилотҳое ки ҳастанд дар соҳаи иқтисодиёту иҷтимоият ҳастанд онро дар барнома беънобар гирифтем, лекин бештар аз он ки баъзе ҷумои соҳаи кишоварзӣ мардуми деҳот аст, имрӯз дар деҳот зиёда аз 73% аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, мо бештар мардуми кишоварзӣ тақдим мекунем ва дар барномаи худам бевосита масъалаҳое ки дар ҳалли мушкилоти соҳаи кишоварзӣ ки имрӯз баъзи пешравӣ дорем, лекин бисёр мушкилотҳо дар соҳаи кишоварзӣ пеш аз ҳамин масъалаи аз озод намудани кишоварзон, масъалаи баробар доштани нафақаи кишоварзон ва дигар масъалаҳое ки бевосита барои соҳаи кишоварзӣ ҳалли онҳо лозим аст, ҳамин дар барнома мо ҷойгир кардем ва кӯшиш мекунем ки агар дар сурати ҳастер ки интихобкунандагон интихоб гардидан барои ҳамин амалия кардан дар ҷараёни таҳдиди қонунгузориҳо ҳамин масъалаҳоро баррасӣ карда истода то дараҷаи мушкилоти соҳаи кишоварзиро осон кардан мо ба ҳамин кӯшиш хабар додем. ташаккури зиёд. суҳбатро ман идома медиҳам. назари ман ҳамин аст ки аксари ҳизбҳо аз 7 ҳизби сиёсие ки ҳоло мавқеашонро баён карданд, 6 ҳизб дар фикри беҳбуди вазъи иқтисодии Тоҷикистон аст, пешрафтҳои соҳаи кишоварзӣ, рушди иқтисодиёт ва вазъи иҷтимоӣ. худо кунад ки ин барномаҳои шумо, ормонҳои шумо амалӣ шавад. вале саволе ки мо ки дар бораи интихобот ҳастем, дар остонаи интихобот ҳастем, саволи гундае ки бисёр хонандагони сайти радиои озодӣ ба мо фиристоданд ин аст: худи шумо ба шаффофу одилона ва мутобиқ ба қонун баргузор шудани интихобот эътимод доред? ман боварӣ дорам, барои он ки худи иштироки 7 ҳизби сиёсӣ дар интихоботи худ аз аллакай дар бораи шаффофият гап меравад ва ман боварӣ кор дорам мардуми шарифи Тоҷикистон худ интихоб мекунад ки кадом ҳизб имрӯз арзандатар аст ки бевосита он армонҳое ки мардуми Тоҷикистон доранд онро намояндагӣ кунад ва дар ҳаққи онҳо ҳиссабузор бошад. баргузор шудани интихобот бо иштироки ҳизбҳои сиёсӣ ин низоми демократия аст. давлат инра, ҳукумат инра барпо кард, эҷод кард, таъмин кард. акнун аз ҳама ҳизбҳои сиёсӣ ва барномаи онҳо
و معرفی کردن این برنامه در مردم و موقع داشته آنها در طول چند سال آخر مردم انتخاب میکنند. ما باور داریم که در حال برگزار شدن انتخابات البته به شفافیت اون باور داریم. ولی ما خرامات آزاد هستیم و ممکن است که همه حزب‌های سیاسی بخصوص من از نام حزب کمونیست تاجیکستان حرف میزنم، چرا که تمام شرایط فراهم آوردگی ما به اشتراک میکنیم و بعد از آن خلق انتخاب میکنن. محترم ظریف شما چی میگید؟ چون در صحبت‌های قبلتون گفتید که باور نداره. البته در جریان انتخابات چیزهای مثبت هم است، لیکن کمبودی‌ها زیاد است. من مثال اطمینان کامل دارم که و باور دارم که این انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزار نمی‌گردد. چی دلیل؟ برای چی؟ مسئله اول، همه نشستگی حزب‌های سیاسی همه گونه کمیسیون انتخاباتی محروم هستند. یگان حزب با یگان حوزه انتخاباتی یا که با یگان کمیسی انتخاباتی یک تا اعضاش پیشنهاد کرده نمی‌تواند. همش از مرکز تشکیل می شود و آنجا امکانیت دارد که فقط ماموریت یا که حکومت جمهوری تاجیکستان یا که گرفتیم حزب خلق دموکراتی امکانیت وارد کردن اعضاش دارد. دویم مسئله 15 سال می شد که حکومت جمهوری تاجیکستان وعده بازی میکند که ریستری انتخاب کنندگان را ترتیب میدهند. تا امروز این ریستر فهرست عمومی انتخاب کننده ها منظورت؟ نه عمومی انتخاب کنندگان. یعنی در این اساس ما حاضر با انتخاب کنندگان کار کردن نمیتونیم. و سوم مسئله در اون میباشد که در مقیاس جمهوری همه مثال مقامات محله و محلی و خود اداره کنی همه‌شان اینها تعیین شده هستند و به واسطه هم از جهت ماموری از جهت حزبی در تابعیت یک آدم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هستند. برای همین من میگویم که این انتخابات همین گونه برگزار میگردد که چگونه پرزیدنت کشور آن را توصیه میدهد و آن سپارش میدهد. جناب رحمت الله ظریف ببخشید در سوال به همین نظر شما، پس چرا حزب شما تصمیم میگیرد که در این انتخاباتی که به گفته شما باور دارید ناشفاف و ناعادلانه میگذرد اشتراک میکنید؟ برای آن که اگر انتخابات را تحریم کردن که این یگان چیز نتیجه نمیده. وقتی که قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان امکانیت میدهد که در جریان انتخابات ما خود را حزب را ایده و غایه های حزب را ما تشویقات کرده میتوانیم و اراده سیاسی مردم رو تشکیل کرده میتوانیم، باید این امکانیت را استفاده کردن در کار است و این برای پیشروی جامعه البته مساعدت میکنه. اگر ما همه وکیلان در انجمن حزب خلق دموکراتی شرکت بودیم، در همه جا در برآمد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت همون اعضایان حزب خلق دموکراتی معلومات دادند که باید این انتخابات برای همه حزب‌های سیاسی که در جمهوری تاجیکستان موجود هستند برابر و شفاف و همه طرفه گزارده شد. شما میگید که شفاف نمیگذرد. برای چی شفاف نمیگذرد؟ امروز وقتی که ما در انتخابات اشتراک کردیم، برابر در انتخابات اشتراک کردن درک و احساس میکنیم که کمیسیون‌های مرکزی انتخاباتی که امروز حوزه ها و چسکه ها همه طرفه به همه حزب‌های سیاسی که امروز در انتخابات اشتراک میکنن یک خیل امکانیت به وجود آوردن. و برای همین هم دیگر مسئله از آن عبارت است که در کدام участкه‌های حوزه‌های انتخاباتی که ما به واسطه در آن شرکت ورزیدیم، کمبودی‌هایی که مثلا در وقتی حجت نگاری به وجود آمده بود پورا به همه طرفه نشان داده شده است. البته تجربه با کشورهایی که امروز در جهان هستند و آنها خصوصیت‌های مهمترین دموکراسی را دارند و ما که امروز در طول 28 سال استقلالیت خود که
عملی کردن قانون‌های مهمترین جمهوری تاجیکستان را برای بهتر کردن حیات اجتماعی سیاسی جمهوری تاجیکستان روانه کردیم و من باوری دارم که انتخاباتی در پیش ایستاده با طور شفاف می‌گذرد. برای چی؟ یکی از مهمترین شفاف گذاشتن انتخاباتی در پیش ایستاده یعنی در انتخابات تا چه اندازه اشتراک کردن مردم جمهوری تاجیکستان میباشد. اگر مردم جمهوری تاجیکستان پوره و مکمل در انتخابات اشتراک کنند من باوری دارم که یگان مسئله تغییر دادن بولتن ها با وجود آمدنش ممکن نیست. انتخابات در پیش ایستاده پورا با طلبات-های بین‌المللی شفاف دموکراتی آزاد خواهد گذاشت. من همچون نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با پورگی گفتم میتوانم که برای این بعضی قانونگذاری کفالت‌های حقوقی دولتی اراده سیاسی وجود دارد آن را عملی خواهیم گرداند و گذشته از این در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ماه دکبر سال 2019 برگزار گردیده بود ماهیتاً پیام به تمام مردم کشور است. هم پرزیدنت همچون کفیل رعایت کنستیتوسیا و قانون‌ها کفالت دادند که انتخاباتی در پیش ایستاده هم پارلمانی و هم پرزیدنتی با رعایت تمام طلبات‌های دموکراتی آزاد شفاف برگزار می‌گردد و یگان شخصی منصبدار دولتی، مقامات دولتی و دیگر نفران باید دخالت نکنند. با چند مسئله‌ای که محترم زویرов پیشنهاد کردند با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در حقیقت طلبات به حزبی و به غرض بودن از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی سر کرده تا حوزوی و تا اوچاسکوی در کمیسیون ها هست. این به خاطر چی است؟ ما 5 سال شد وکیل مجلس نمایندگان هستیم و گذشته از این در فضای سیاسی کشور چند سال است فعالیت داریم. همه کسا یکدیگر رو میدونیم. یکی از طلبات اساسی سازمان امنیت و همکاری در اروپا OBSE که همه ساله هر مرحله سیاسی انتخابات ها رو جنبست میکند و توصیه ها میکند. یکی از توصیه ها به جمهوری تاجیکستان به غرض بودن اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات رایپرسی و کمیسیون حوزوی و اوچاسکوی بود و گذشته از این اعضای اوچاسکا اعضای کمیسیون انتخاباتی برای نتیجه انتخابات دخالت کردن نمیتواند و فقط بولتن رو حساب میکند. اگر کسی تجربه داشته باشد میدوند و از اونی که حزبیان رو با کمیسیون مرکزی انتخابات رایپرسی کمیسیون حوزوی و کمیسیون اوچاسکوی اعضا شدن نمی‌ماند از همه بای دادگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. چون ما 500,000 اعضا داریم در تمام سراسر کشور. همه حوزه‌ها اوچاسکاها در همه جا نماینده خود را تامین کردن میتوانستیم. متاسفانه بعضی حزب‌ها در ناحیه‌ها یا تشکیلات ابتدایی خود یا که کمیجرای خود را که نداشتن تامین کرده هم نمیتونستن. برای همین از به حزب بودن به غرض بودن یا که به بی‌طرف بودن اعضای کمیسیون از مرکزی سرکت تا اوچاسکوی تا حوزوی دیگر حزب‌ها اونقدر چیز زیاد بوی ندادن. از و مهمتر از همه که قانونگذاری انتخاباتی کشور با طلبات‌هایی که استانداردهای بین‌المللی میکند با اون مطابق قانون داشته است. اما اگر اجازت باشد جنابی بختاور سفرزاده یک چیز بگویم. همون سازمان امنیت و همکاری اروپا است که در دوام تمام سالهای استقلالیت هیچ یک انتخابات تاجیکستان را مطابق با معیارهای بین‌المللی ندانسته است و هم در انتقادهای همین همکاران شما یعنی هم حزب‌های دیگر شنیدگی هستیم که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بیشترشان از اعضای سابق حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند. یک مسئله است. من یک چیز اعلام کنم. به نمایندگان حزب‌های سیاسی گرچند اعضای کمیسیون اوچاسکوی کمیسیون حوزوی و کمیسیون مرکزی شدن نتوانند در روند انتخابات همچون مشاهد ملی اشتراک میکنند. در روند انتخابات در اوچاسکوها و در حوزه‌ها نماینده هستند. روند انتخابات رو میتوانند مشاهده کنند و قید کرده گذارند. اونی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا شاید گفته باشد که انتخابات های در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده با طلبات های دموکراتی که بین المللی مطابق نیست. این نظر سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. بسیار تشکیلات های بین المللی از جمله اتحاد دولت های مستقل و مشاهدان بین المللی که در روندهای انتخابات در جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند با استانداردهای بین المللی و طلبات بین المللی طلبات‌های جامعه دموکراتی آزاد و شفاف مطابق بودن روند انتخابات را تصدیق کردند و ما زینه به زینه با استانداردهای بین المللی چی سازمان ملل متحد چی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر تشکیلات‌ها مطابق کردن قانونگذاری کشورمون را کوشش کرده ایستادیم و
оне ки аъзои боз мегӯям оне ки аъзои комиссия беғараз бошад беҳизбӣ бошад дар раванди интихобот ғайриҳизбӣ бояд бошад. яке аз талаботҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо буд ки ба қонунгузории кишвар ворид карда шудааст. ман як чизро илова кардани ҳастам кӯтоҳ. қонуни ҳозир амалкунандае ки оиди интихобот аст, қонуни конститутсионӣ, мо дар давлати панҷум иловаҳо тағйиротҳо ворид карда шуданд. барои он ки анами каҷравӣ нашавад, мо намоянда ҳама ҳизбот дар коркарди он иштирок карда будем. Устод шумо хуб медонед, бахтовар дуруст қайд кардам, ҳизби ҳоким шумораи зиёда аз 500 000 имконият доштанд ки дар тамоми ҳавзаҳо, участкаҳо, комиссияҳо намояндагии худро ҳамчун аъзои комиссияҳо дар онҷо ворид кунанд, шомил кунанд. Лекин ҳизбое ки нисбатан хурдан, мо он қадар дастрасӣ ба пурра таъмин кардани намояндагӣ мо дар тамоми ҳавзаҳо, участкаҳо надоштем. ана ҳозир ҳолат барои ҳама баробар шуд. аъзои комиссияҳо беҳизб ҳастанд, онҳо бетараф ҳастанд. бо ҳамин шаффофият, ба фикри ман бо ҳамин мо шаффофията дар вақти қабули тағйири илова таъмин карда тонистем. як калимаи беғаразӣ вақте ки ғайриҳизбият эълон мекунанд, ба беғаразӣ таъмин мешавад? не, таъмин намешавад. барои чӣ? беғаразӣ ин тавозуни ёки баланси баробарии манфиатҳо аст. вайҳо баланс ёфта бошанд, беғаразӣ ба миён меояд. дар дигар вақтҳо ин беғаразӣ нест. вақте ки чӣ гуна беғаразӣ дар комиссияи интихоботӣ бешад ки вақте ҳама комиссияи интихоботиро аъзоёни ҳукумату ҳозир бигирем комиссияи марказии интихобот барои пурси аз рӯи мақомаш, аз рӯи қонун, ин мақоми давлатӣ аст. вақте ки давлат ҳукумат ташкил мекунад ва ба ин комиссияҳо ворид мекунад яктарафа танҳо он одамое ки ба ҳукумат бевосита майл дорад, ин чӣ гуна беғаразӣ? мо метавонистем агар ин хел бошад биёед ба ҳизбҳои сиёсӣ имконият диҳем ки одамҳои ғайриҳизбиро пешниҳод кунанд. барои чӣ ин не? ана инаш беғаризитар мешуд. як мисол ман мебиёрам амрикоро. дар амрико комиссияи марказии интихобот то поёнашад 50% ҳизби демократ пешниҳод мекунад, 50% ҳизби республикавӣ. ягон давлат, ягон ҳукумат ба комиссияи интихоботӣ дахолат карданаш лозим нест. ана вай беғаразӣ мешавад. азбаски танҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ ташкил карда шудааст. як чиз дигар илова кунам. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин имконеро доданд ки мардум бедортар шудааст. ин интихобот 2015 нест. мардум тамоман фикру ақидаи дигар дорад, мавқеи дигар дорад ва бисёр фаъол аст. мардум ҳатто агар газетам ки набошад, бо шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама чиз хабардор ҳастанд. масъулияти мардум дар интихобот дигар аст. агар мо аз африка биёрем аъзои кумитаи комиссияи марказии интихоботам бисозем, лекин нафарои мо тоҷикҳо интихоб мекунанд, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. дигар ин ки бояд дар назар бигирем, мо дар давраи гузариш ба арзишҳои демократӣ қарор дорем. мардум дар давраи мутобиқшавӣ. мо ҷомеаи демократиро бо дар назар дошти фарҳангу таърихи дигар одатҳомон сохта истодаем. мо тамоми арзишҳои демократии ғарб ё амрико дигарро дар инҷа кӯчонда намешавад. ин мардум бо намози ҷумъа меравад, бо ақидаи исламӣ аст, ё коммунистӣ аст, ё социалистӣ аст, ё ки ним аврупоӣ ё анамин шарқӣ аст. дар анамин бархурд гузарондани интихоботу шаффофияту албатта ҳама зери шубҳа, нобоварӣ ва дигар элементҳои пайдо мешавад. лекин дар ақидаи ман, чун мардум имрӯз бисёр фаъол аст, имрӯз масалан камбудиҳое ки дар интихоботи 2015 буд, бисёр душвор аст ки он камбудиҳо такрор шавад, зеро мардум бисёр фаъол аст. ақидаи ман аст. ташаккури зиёд мегузорем ба суоли дигар ҳам аз хонанда. фикр намекунед ки натиҷаи ин интихобот ҳам мисли интихоботҳои пешина аз ҳоло маълум аст ва дар чунин ҳолат шояд беҳтар буд пули ташкили интихобот барои харҷи бархе аз камбудиҳои дигар дар соҳаҳои масалан маорифу тиб сарф мешуд? вақте ки мегӯям ки интихобот аллакай натиҷааш маълум аст, ин хатои маҳзи сиёсӣ аст. барои чӣ? барои он ки то интихобот ба вуҷуд наояд, то мардум раъи худро ба ин ё он ҳизб надиҳанд, то натиҷаи ӯ пурра ҷамъбаст нашавад, мо ҳеҷ гоҳ наметавонем ки баҳо дим. ин баҳо додан ғайриқонунӣ аст.
و دیگر از اون بارت است که وقتی که ما در خصوص منتالیته مردم جمهوری تاجیکستان سخن میرانیم، این منتالیته از منتالیته غرب خیلی فرق دارد، کلا فرق دارد. ما با فکر کنیم و اندیشه های ما در اساس ارزش های ملی که جمهوری تاجیکستان دارد آهسته آهسته مرحله بر مرحله رشد و تکامل یافته است. وقتی که دموکراتیا میگوید، وقتی که در خصوص همین شتات‌های متحده آمریکا یکی از دولت‌های خیلی متمرکزی که ترقی کرده است و 300 سال قریب وجود دارد، اگر ما دموکراتیا گفته همون جا را تحلیل پورا همون طرف تحلیل کنیم که در آنجا همه دموکراتی جدی پورا به هم طرف مشاهده نمیشد. از همین نقطه نظر وقتی که این مسئله ها به وجود می آید، ما باید اندیشه کرده، برابر اندیشه کردن فکر و عقیده خود را رانیم و برابر این وقتی که شخص را تا سود جنایتکار گفته جنایت نبراند، ما هیچگاه او را جنایتکار گفته نمیتونیم. بنابراین تا نتیجه انتخابات را ما در احساس نکنیم درباره و شفاف میگذارد یا که علاقه انتخابات به وجود آمده گفتن، این غیر قانونی است. در تقویت گفت معلم گفتنی هستم که حقیقتا امروز خلق بیدار شده است. چطوری که رفیقانی جان گفتن این انتخابات 2015 نیست، خوز راست سر کرده. بعضی‌ها پرسیده ایستادن که خودمون میریم آواز میتیم، یعنی بیدارشوی خلق و آواز دادن بهان این بسیار یک چیز خوب است در جامعه ما. برای همین باوری کامل دارم که یعنی این انتخاب رو به خلق واگذار کنیم که کدام برنامه میگه که مقبول شد همون حزب آواز میتیم. یک چیز رو باید قطع کرد که ما از همین راهکاریت جامعه دولتداری خودمون امکانیت میدیم که همین عمل خود را زیر سوال کنیم. انتخابات پیش واخوری تشکیل میکنن، نشان میدن، در وسایل اخبار عامه چاپ میشود که کی رئیسی مجلس نمایندگان میشود. دکتر زاکرزاده الان معلوم است. یا که دیگر کارهای میکنیم، یک دو سه وزیر را و نامزدیش را با کمیسی با حوزه‌های یک مندتی پیشنهاد میکنیم و فرمان پرزیدنت میبراید که با سبب با دیگر کار گذاشتنش حالا انتخابات نشده است، لیکن علاقه فرمان برآمد که با سبب با دیگر آخر همین امکانیت‌های ندادن در کار. همین مسئله باید که ما پیشکی آوازه نکنیم. و غیر از این ما وقتی که درباره دموکراسی سخن میرانیم، من چندین بار تکرار میکنم، در یگان جای دموکراسی یا نو یا کهنه نمیشن. هر یک روند انتخابات یک دموکراسی نو را با وجود میآورد. این تغییرات ما خواهیم نخواهیم با این دموکراسی و قسمی ساختار آن همه وقت وارد بشد و دموکراسی از نو تبدیل می‌یابد با دیگر دموکراسی. برای این مقایسه کردن دموکراسی، من دموکراسی را مقایسه نمی‌کنم در امریکا یا در تاجیکستان. ما اصول‌های آن را استفاده می‌کنیم، لیکن دموکراسی خود را که تنها به ما تعلق دارد این را تشکل می‌دهیم. یک چیز ممکن همین پرس مرکزی پرس ما مجلس نمایندگان بعضی روندهایی که در خود پارلمان است با طورش شاید باید نشان نمیدهند. این ما مسئله گذاری میکنیم. 2015 من یکمین بار وکیل انتخاب شده بودم. آن تجهیزاتی که در ما هست هر یک ما کارت داریم در اونجا. در اونجا شفافیت صرفه‌جات تامین میشود. هیچ کس به من پیشکی اومدن نگفته بود که شما با طرفداری شکران زوریچ آواز دهید. وقتی که پیشنهاد کردن شکران زوریچ، من نسبت استاد حرمت زیاد دارم. من خودم طرفداری کس آواز دادم. و آوازدهی انتخاب رئیس پارلمان پنهانی است. ما وقتی اگر وکیل ما نصیب باشد و اگر مردم با ما آواز دهند بار دوم اگر آمدن ما وکیل شویم، ما فکر خودمون نداریم. من تا که شخص به بار آمدم ما میدونیم که به آواز دهیم اونجا افسریت رو بازی میکنند. اگر شخصی که پیشنهاد میشد و ارزنده باشد و پنهانی است. آواز بدیم. سوال چنین بود که آیا نتیجه انتخابات پیشکی معلوم است؟ شما به این باور دارید یا اینکه
маблағгузории интихобот ба дигар соҳа равона карда шавад. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳар як соҳа маблағгузорӣ алоҳида ҷудо шудааст ва буҷети давлатӣ барои ҳар сол қабул карда мешавад ва дар ҳамин сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ як падида аст нигилизм, яъне нобоварӣ нисбати масалан нигилизми ҳуқуқӣ аст, сиёсӣ аст, ҷамъиятӣ аст, нобовар будан нисбати ба ҳамин равандҳое ки дар ҷомеа баргузор мешавад, нобоварӣ кардан ба як фишангҳо ба падидаҳо. Ҳамин нигилизм одам ҷамъиятро як беҷуръат мекунад. мо бояд хушбин бошем. имрӯз тамоми баъзаи қонунгузорӣ, баъзаи ҳуқуқӣ, иродаи сиёсӣ барои ҳамин равона карда шудааст ки дар мақоми олии намояндагии кишвар тамоми мардумоне ки ҳуқуқ ба интихоб кардан ва интихоб шуданро доранд иштирок кунанд ва бинанд ки дар ҳамин ҷо ман саҳм дорам, ё ба сифати номзадамро пешбарӣ кардам, ё худ номзад шудам интихоб шудам, ё интихоб нашудам, дафъаи дигар умед аст ки интихоб мешавам, ё аъзои ҳизби сиёсӣ ҳастам, ё ҳаводори ҳизби сиёсӣ ҳастам. умуман ҳамин шахс бояд хушбин бошад. вақте ки ба мардум имконият дода шуд ки умуман ин моли мардум аст, ин ҳуқуқи мардум аст, ҳуқуқи табии мардум аст ки дар ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ иштирок кунад, мо аз ин чиз бояд истифода барем. ҳар як имконияте ки қонуни ҳуқуқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст, аз он бояд хушбин бошем, истифода кунем. ва он чизе ки муаллим муҳтарам мегӯянд, ҳозир зокирзода ҳамагӣ як номзад аст, номзад ба вакилии маҷлиси намояндагон. дар ягон ҷо ягон касро муаррифӣ накардааст ки ҳатто ӯ депутат мешавад ё не, ё аз ӯ раиси маҷлиси намояндагон пешакӣ ҳамчун раиси маҷлиси намояндагон муаррифӣ карданд ва васоити ахбори умма ба баромад. прессаи ба истилоҳ прессаи зард ё ки ягон ранги дигар дошта бошад, ман намедонам, ҳамон эълон мекунад ки ҳамин хел анъана омадааст, ҳамин бояд раис шавад. мумкин номзади пешбаришуда мо намедонем, масалан номзади пешбаришуда аз ҳавзаи якмандатӣ ҳастам, ман намедонам ки интихоб мешавам ё не. барои ҳамин пешакӣ эълон кардан ин ҳам як намуди чӣ мегӯянд, як намуди ҳангомасозӣ, як намуди нигилизм, як намуди боварӣ, нобоварӣ ба ҷамъият, нобоварӣ ба равандҳои сиёсӣ ва умуман нобоварӣ аз худи инсон аст. ҳамин нафар ки як матали хуб аст ки мегӯянд ки ба нафари ба русӣ бисёртар дар миёни русо аст, мегӯянд ки у оптимизма сбивает самиштин у оптимиста, а у пессимиста кошмари. ҳамин хушбин бошӣ, хушбиниҳои ту амалӣ мешаванд.